Kwaphinde kwabanjalo saphinde sahlangana noma kanjani kule ngosi eundabu zekwayo indaba mlonyeni wengosi le la sikhuluma khona ke indaba ezinkulu indaba ezithinta ke ukukholwa abathi lokukholwa kwethu kule nkolo lena kuyidwala libushelelezi kunzima ngoba mawubheka nje ukukholwa kukodwa mhlambe ungasakhuluma ngenkolo Amanazaretha uyabona ukuthi lento yokukholwa inzima kakhulu ifuna ujule ngoba entweni ezenzeka eAfrika ngesikhathi siphucwa izwekazi lethu kwabuye kwasetshenziswa nenkolo manje ukugcina sekuhamba kube nodida lapha nalapha ingakho ngesedlule theme esikhuluma sakhuluma ngepica abadala yeTestament Elisha siqhathanisa neTestament edala kukhona abathi hayi ngeke edala alisafuneki sekufanele manje kube khona Elisha nokilona kumele lisebenze nobona ingane ilahla izinyo uthi hayi ngiyalahla le dala wena nginike Elisha uyakuphika ke lokho ungoti wethu lapha uDr Ngogi Mahaya mayibheka izinto ehlothisa imibhalo uthi iTestament elidala ongenani kungathiwa ngoba phela abantu abasebebhala bethi Elisha iTestament edala uthi ongenani yena njengomuntu nawuphila emhlabeni ehlolisisa izinto akuthiwa iedition yokuqala leli edala leli Elisha ke bese kuthiwa ke iedition yesibili kodwa indlela engithande ngayo uthema sephetha ephetha lapha ke ngosambulo 22 verse 16 ekhuluma ngoJesu athi khona uJesu mina ngiyimpande nenzalo kaDavide nami bengingasho ngithi iTestament Elisha impande yalo iTestament edala dokotela ngokukhulu ukithoba usungaphakathi idange seliyaphakathi namina kanona amathele njobo zamadoda kuze kusamadoda eziqhuthulula ethaya phamanzi entshobeni umhlaba ngubo ke loyo okuyona engivuka naye namhlanje cha macingwane ngiyabonga ngoba lento oyishoyo nje ugcina ngayo iyasikhumbuza ukuthi ke njoba namhlanje isihloko esiphekwaso esixhomekeke kwesikhulwe ngakho evikeni ledlule kodwa namhlanje sibheke iSabatha eTestament Elisha isihlokanyana sithi iSabatha eTestament Elisha kodwa ke usukhuluma ke ngeambush ukulalela unyendle kwezekazi lakithi eAfrika ngenxa yakho lokho okwakuprofetwe uDaniel 7 imbuso eyishumi eyizovuka ukuhamba kwesikhathi iguqule imithetho nemithetho kaNkuluNkulu ngizojabula nje ukuthi macingwane ubungiselele incwadi yabaseGalatia 1 uverse 6 to 9 ngoba mangiqeda nje kule mbuso uzocela ungifundele yona ngoba kwesikhathi bacabanga ukuthi sizikhulumela nje thina ngoba sithanda ukukhuluma sadlula imlempongo uyabona ke masuyishaka nje dokotela ngempela iyenza ukuthi umuntu ngempela afuna ukulalela ngoba kuningi osuku ukuphethe kodwa ukhuluma ke indaba enkulu indaba ethinta imibuso eyakhuluma ngawo umprofeti uDaniel ngiyafisa ukuyibhekisise ngokubuya sengathi sidukile le mibuso uma singagijima nje sithi qaphu kuyona oqala umbuso wamantaliyane kube umbuso iOstria bombuso iSwizeri kube umbuso wesine wama-French ikakhulukazi kuyiwona colonizer iGhana i-first language nje ulimi lwebele laseGhana nasezikoleni is-French kube iEngland kube iHolland ngokwethu ema-Afrika iAfrikaans leyo eyayulimi olwalusicindezele ngama-Afrikanele kube ama-Germane kube iBelgium kube iSpain ebese kugcina amaPortuguese acindezela nje omakhalana lapha kithi eMozambique lokhunya khona isiPortuguese akho ke macingwane ngicela ukuba ke macingwane sibuye kuverse 3 womthandazo weSabatha ngoba ubonakala kuwona omgogodla othwala wonke into esikhuluma ngayo umthandazo weSabatha kababa omkhulu iIsaiah Shembe uthi mesabeni uJehova zwane kezwane gcina imithetho yakhe andebele yona uJehova ngenceke yakho Moses ukuze ukudumisa kwenu komeleke kuThixo wemkhosi ungakubheka lo futhi encwadini kaMalaki 4 verse 4 ngakho ke sibonakala sesisukile
ubhala kanjalo enye incitha buchopho uRon McIntosh kwenye incwadi zakhe zithi Organic Christianity, No Additives, Pesticides and Insecticides. uRon McIntosh ungimthanda laphana ku chapter 1 othi khona finding the life you were born to live. Ku page 23 paragraph 3 and 4 siyakhumbula ukuthi uMcIntosh omunye wababhali abanohlonze emazweni aphesheya owayephethe institute ekuthiwa iVictory Bible Institute. Iyangijabulisa lena ngoba umnikazi walokhu kuhamba isilwane sasezulwini sithi lokhu esikhuluma ngakho bathini ngoba into kaShembe ivunywa ngisho nabamhlophe ukuqondisa kwakhe ngoba safika vele izaShembe sesidukile nesezoqondisa usiqondisa ukuthi asinike incwadi ezehlukahlukene. Ngakho ngiyocela ukuthi ke ngoba amayibeka ngolimi lesingisi uMcIntosh uthi we have deviated from the organic message and have added something to it. It has become a gospel that Paul calls really no God at all. Ukhuma nge-misalignment esiyenzekile recently ukudistort iBhayibheli. Lokhu ke kusithuma uma umqalo wendlela esithuma encwadini yabaseGalatia. Umuntu ukudistort iBhayibheli dokotela usho ukuthi ukuphambanisa okusho iBhayibheli abantu bakubeke ngendlela ezohambisana nabo ukuze kufezeke inhloso zabo ezithile singazi ukuthi kuba kuyini. Ngakho ke umqalo wendlela ke usi ngalombhalo obhalwa uMcIntosh but umqalo wendlela yena wasithuma kuGalatia 1 uverse 6 verse 9. Macengwane hawufunde namhlanje ke sizwe ukuthi ke iBhayibheli sikhomba kulena umqalo wendlela lithini ngoba sikhuluma lapha sesiqebho kemlomo singezwakala kwesinye isikhathi ukuthi sithini kodwa sibe sishite sobala nje nento eqondile esingayisusela emakhandeni ethu esisusela kubona umqulu ophathwa nsuku zonke abantu abanyumlomo ubomvu ophathwa nsuku zonke esihlala nawe emakhaya esasunikwa futhi emakhaya mahala kodwa saba neshwa ukuthi asifundanga sasifika lapha umqalo wendlela athi asifunde khona namhlanje ngokudukiswa kwemfundiso kaKristu abantu bafake yabo lokho kuthiwa ngama-antichrist. Macengwana Galatia 1 uverse 9 kuya ku6 baba uverse 6 7 8 no 9. Yebo baba. U6 uthi ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli elingesilo elinye kuphela ukuba bakhona abanididayo bethanda ukuniphendukezela kume bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. U8 uthi kepha ke noma kungaba yithina noma ingilosi evele ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalele esanishumayeza lona makabe ngoqalekisiweyo. U9 njengalokho sesishilo ngisaphinda nakalokhu ngithi uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalemukelayo makabe ngoqalekisiweyo. Macingwane icacile isobala ngisho ngabe kuthiwa ingilosi evele ezulwini awu ngoba sekukhona ikhathini zanamhlanje athi umuntu kufika ingilosi kuye sizokhumbula ukuthi ezulwini ingilosi ihlukene imikhakha emibili. Yep. Kune zonke ivele ezulwini kuneyingilosi kaNkuluNkulu kuneyingilosi kaSathane. Hey madoda. Ayike neutral, ayike partner down. Ayike neutral. Kuneyingilosi kaNkuluNkulu kuneyingilosi kaSathane. Hey madoda. Umhlaba ume kanjalo nje unama protons and electrons. Protons positive, electrons negative. Kunobusuku nemini. Yep. Kunobubi nobuhle. Yep.
nokumnandi nokubabayo. Yep. Uhamba kanjalo nje impilo is like an atom. Awekho ama neutrons empilweni. Ngalo ndlela leyo ke uthi noma kuthiwa ingilosi ephuma emazulwini. Ngisho ukuthi ingilosi ephuma emazulwini ngoba ingilosi seziyafika kubantu ekhathini sanamhlanje. Ezingabadlisa ngisho notshani. Madoda. Zibadlise ngisho no-oyela. Zibadlise ngisho yonke into ngoba seziyafika ziningi manje inkinga sehlukene kabili koneka uNkulunkulu kaSathane manje awukwazi ukuyibona kahle uma ungembulelwe ngokaNkulunkulu. Ingakho ke uRon McIntosh okhuluma ngeorganic Christianity ayibiza ngokuthi i-raw gospel. Uthi ngesingisi Christianity has subtly become a religion of what one author calls meritocracy. Meritocracy is a religion where right relationship with God is based on our merits. While organic Christianity, however, is a faith based on unmerited favor. Uyezasha benza exactly lento. Namhlanje uthi McIntosh ushito exactly. Kodwa bakwethu uShembe uyozavuna abantu abamhlophe esikwane sebamnyama amathongo. Awufaka ithosho ukhanyisa uMcIntosh. Awukhanyise la. Uma ifika umqalo wendlela uthi chabo. Uthi abansundu labamhlophe. Uthi ngifuna abanqolo ihlezo bani. Abangafaka ulithe enyaweni. Kube uyena beza kuyena. Abantu nje phaqa esingathi abangaxutshwe ngalutho beze beyibona benjalo esingathi ngolimo uthe kubaqakatha kancane abazoluzwa abanye abajulile kwifilosofi ubiza ama proletariats ubiza ama proletariats uthi abewona weza phambili beze kuyena azobakhulula azobageza abakhulule abasuse ebubheni kanti esikhathini esiphila kusona uMcIntosh ukhuluma ukuthi ivangeli igospel ivangeli kwabanye seli based on merit seli based ukuthi wena ubani unani uzoyisontweni ngoba ugqokeni uzokwazi ukukhipha umnikelo amabandla asaba istatus fika umqalo wendlela athi angisebenzi ngestatus wenamba ngenyawo nonke hlani lonke icephini uyinkosi umfundisi umshumayeli umvangeli wesifundiswa awufundile ufunde kancane ufunde kakhulu ufunde wangafundiseka yabona dokotela mawusho kanjena ukhumbuze ihlabelelo sakhe uShembe esaqanjwa inkosi uJG Shembe eMkhaideni ngo1945 lapho verse 1 methi kufa wena uyisitha kubo bonke abaphilayo abadala nabancane nxa ufika bayakhala uverse 2 hamba zakhulume ngomthandazo wentandane uthi awuncengisho empeleni uthi awuncengwa awunaki umthandazo wentandane uthi awunaso ngisho isihawu kanjalo nenyembezi yosizi kodwa uverse 3 uthi kufa wena awukhethi isicebi nampofana uthi awunakho kuthengwa ngasiliva nagolide kodwa uverse 4 uyanqompela kulento eshoyo methi ngisho ngakuthiwa inkosi noma incegu uthi bonke bayafa bayelibeni bembathiswe ingubo yinye yona impethu nentuthwane lento ifakazela khona ngqo ukuthi emehlweni kaShembe bonke abantu bayafana exactly madoda but yena wafuna uShembe wathi izwe lo man limama bonke abantu wasetha ama talent eneziphiwo ke akusetshenziswe nguwena Nkosi kungifune kungithole ebuningini besisa sakho yebo so manje hayi macingwane kulukhuni macingwane kubakho macingwane ngakho ke asigijime ngoba sikhuluma ngendaba enkulu namhlanje sikhuluma ngeSabatha Elisha cishe macingwane umbuzo esingawubuza nje oqala ukuthi ke wayejayela ukwenzani uChris ngesikhathi esesemhlabeni izinto ayezenza nje wayejayela ukwenzani iphita ayijwayele kakhulu ngoba solokhu siagwisha kanti agwishile ngamele siagwisha asifunde ngocela bangifundela abalaleli kuLuka 4 verse 16 bayibhale lezi incwadi uthi uJesu weze Nazaretha lapha wondliwa khona ngosuku lweSabatha wangena endlini yokusonta njengokwenza kwakhe wesuka wema ukufunda sekunama version ke akhuluma ngokusonta bathi ngizofunda ubonjalo ngizobuya ngelinye iSabatha ngizochaza ukuthi kukhona nwilexicon yasezoleni igama lethu ukusonta
asibe kumkhuso ngoba esengenile amagama asesihogweni nathi sawasebenzisa singazi ukuthi aqhamuke esihogweni. Siphinde futhi siya kuLuka 6 verse 6 uthi ngelinye iSabatha elithile wenzani futhi na uJesu. Umbuzo lo. uLuka 6 verses uthi kwathi futhi ngelinye iSabatha wangena endlini yokusonta wafundisa kwaukhona umuntu osandla sakhe sokunene sishwabene wamsindisa. Hamba uye kuverse 7 wakhona uthi ababhali nabaFarisi bamlinda uma uyakuphilisa ngeSabatha ukuba bamtholise icala. Ingakho uJesu ezothi ke wathi kumuntu yelula isandla sakho wenze njalo nesandla sakhe saphila njengesinye uverse 10 wakhe uLuka 6. Ngakho ke lokhu kubalekile ke macungwana ukuba besikubheka nje ukuthi wayevamisa ukuthi ukwenzani. Kodwa siyabona futhi ku verse 11 ethi uJesu ke kuvela ukuthi abaFarisi bathukuthela kakhulu babuza ukuthi bazokwenza njani ngoJesu. Babuzana sizokwenza njani ngoJesu na? Bashaya ingoyazana. Qaphela ku Mark 3 verse 6 qaphela umlaleli woKhosi FM Amanazaretha amahle qaphela Mark 3 verse 6 abaFarisi baphuma bashesha basebenza icebo kanye nabaka Herod lokuba bambulale. Hey madoda wakwahlaselwa izashembe lapha enhlangazi kuthiwa uzimbuzi zabantu udlala umuntu ohlala edwa lapha entabeni kanti uShembe udla umoya engcwele ephethe ishombo. But udaba lobuhlungu lolu engingathanda ukuthi ngingene kulona ngoba ama-Afrika ngasuke besevuka uhlevane abe nenzondo ngokuhlukunyezwa kwesithunywa sikaNkulunkulu isikonsenhlupheko. Kodwa qaphela kwakungekho ukuphikisana phakathi kwaJesu namaJuda ngokuthi yiluphi usuku lokugcina okufanele ugcine. Babe banganje uJesu uphilisa abantu ngeSabatha bangaphikisana ngosuku. So uJesu waligcina iSabatha amaSabatha ngamaSabatha njengokwenza ngamaJuda. Inkani kwakuwukuthi ligcinwa kanjani iSabatha hayi ugcinwa kwalo. Kwakumele ligcine argument ukuthi ligcinwa kanjani. Ethi uJesu aligcinwe iSabatha kodwa kubalekile ukwenza okuhle. Ngakho asiqaphele ke asiqaphele kuyihlanganisa lemfundiso. uJesu wazama ukubonisa abantu ukuthi kufanele uba kwenza imisebenzi emihle nenesawu ngeSabatha. Noma wona amaJuda ngenqubo yawo ayekwenqaba lokho. So uzoyibuza umbuzo ukuthi uJesu wayenobuhlobo buni neSabatha? Wayenobuhlobo buni uJesu neSabatha? uLuka 6 verse 5. Andabona ngisho incwadi ezintshamanzi angisho ngazisho kudala. Dala ngithe Matthew 12 verse 8. Namhlanje ngithi Luka 6 verse 5 ngoba ngifuna ukugxila sigxile. Uthi indodana yomuntu iyinkosi neyeSabatha. Indodana yomuntu iyinkosi neyeSabatha. Indodana yomuntu iyinkosi neyeSabatha. Shuthi uyinkosi futhi yeSabatha. Uyinkosi indodana yomuntu iyinkosi neyeSabatha. Hey madoda. Kushuthi kumele iSabatha ukuthi limiswe ekudalweni komhlaba uNkulunkulu uqobo. uJesu yomuntu uyinkosi. Abe futhi abe inkosi yalo futhi ini iSabatha. Ingakho kusho uKristu wathi angizange uzochitha. Qaphela ke uma uJesu eyinkosi yeSabatha ngakho ke iSabatha liwusuku lwenkosi. Kusobala ukuthi igama lokuthi usuku lwenkosi usuku lokuqala lweviki into nje eqanjwe yabantu. Futhi lokho kuphambene nemibhalo njengoba futhi uJesu uyinkosi yeSabatha kwakufanele yini sibonele kuye nasezimfundweni zakhe na ebese thina sakhe zethu imfundiso. Ngakho ke umuntu uzothi lenzelwa bani iSabatha? Ngizama ukuhlaziya njalo imibuzo esitholayo. Bathi wathi iSabatha lenzelwa ngani? No, lenzelwa bani? Lenzelwa bani? Hamba uyofunda uMark 2 verse 27. Uthi wathi kubo iSabatha labenzelwa abantu. Abantu abenzelwa ngeSabatha. iSabatha labenzelwa abantu. iSabatha lenzelwe ukuze abantu baligcine.
Ngoba iSabatha abantu baqala badalwa kuqala. Kwathi usuku lesikhombisa uma uNkulunkulu celebrator noma ebonga noma edumisa umsebenzi awenzile. Ukuba laba lonke lokho asekwenzile akuphumuleke kudumise iSabatha. Ngakho isinkhumbuzo indlela obuka ngayo imithetho eyishumi. Imithetho eyishumi ubuyasho imithetho eyishumi ukuthi khumbula usuku leSabatha. Ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi abantu bazolukhohlwa usuku lwani na leSabatha. Noma kuhamba kufikele imibuso. Athi kamprofeti uDaniel esikhulume ngaye eqaleni. Uyayibona indaba. Ngakho siqhubeke amacabanga nesithi ke abantu ke mabaqaphele ukukhanyisa kwalenkulumo. Okay. Uzothi umbuzo ke uJesu njengoba eyinkosi yeSabatha wawuvuma yini umthetho wesine na? uMark 12:12 uthi kufanele ukwenza okuhle ngeSabatha. Qaphela lokhu kukhomba ukuthi ugcina iSabatha kungemfanelo. Kufanele futhi sikwenze ngokomthetho. Lo uJesu athi ngawe kulula ukuba kudlule izulu nomhlaba kunokuba kuchitheke ibalana linye lomthetho. uJesu ukhuluma ngamthetho ukumthetho ozochitheka ungagcinwa ebese bethi futhi asikho ngaphansi komthetho. Kodwa lokho kwase kumbono kaPawuli. Akusho ngoJesu mina ngisho washo uJesu. Hayi umbono kaPawuli. Uyacacisa uJesu. Okay. Ngakho ke omunye umbuzo ngathi emva kokuvuka kwakhe uJesu wabatshela nabafundi bakhe ukuba bagcina iSabatha noma wabafundisana. Hambe ufunda uMark 28 uverse 19 no 20. Uthi nifundisi izizwe zonke nibafundise ngokugcina konke enginiyale ngakho. Ngakho ke lento uJesu ngishesambile kwaqhubeka kwaba umkhuba uma uzofunda futhi imisebenzi 17 verse 2 okuthiwa izenzo ngokwebhayibheli Elisha. Imisebenzi 17 verse 2 uthi uPawuli njengokwenza kwakhe wangena kubo ngamasabatha amathathu washomela kubo nezindaba zemibhalo kaNkuluNkulu. Washumayela endlini yokusonta amasabatha onke wahlula amaJuda namaGreek. uPawuli waba namandla ukuthi amaJuda agcine iSabatha washomela waze wafika eRoma. Lithi iBhayibheli imisebenzi 28 verse 17 kwathi emva kwezinsuku ezintathu uPawuli wabizela izikhulu zabaJuda ndawonye wathi kuzo madoda bazalwane noma ngingenzanga lutho oluphambene nabantu noma namasiko yobaba bethu ngasuswa eJerusalema ngiboshiwe. Imisebenzi 28 verse 17 okusobala ukuthi ke asiqaphele ukuthi ke uPawuli akaboshwanga futhi akadispute amasiko akubo nemibandela imidabuko yoyise. Ilokho kumele siqaphele ukuthi uma kungukuthi abapostoli kabagcinanga usuku lesikhombisa loyiSabatha uPawuli ngabe akabanga namandla okukhuluma kanje ngoba amaJuda ayenesikhwele esikhulu ngokugcizelela kwawo ekugcineni iSabatha. Lesi kwakuyingesinye isizathu sokuthi kwenziwe yini uJesu athethelele ngosuku lweSabatha abalona kodwa belungisa. Uma abapostoli babengaguqulile usuku ngakube impela abangabikho mpikiswano enkulu ongabe yavela. Ngakho ke ayikho impikiswano noma iargument ngosuku lweSabatha. Ingaba sekuthi ke mhlambe uJesu ke wayigcizelela ukuthi ke aligcinwe kanjani kakhulukazi nalokho waba specific ukuthi kwenziwe ukuhle ngeSabatha. Amacengwana siphethe namhlanje siphethe khona lapha sibonge kubalaleli ngoba ngeviki elizayo siyafisa ukuthi siphinde futhi ke sigxile ekuthenini ke kanti iSabatha laguquka kanjani. Macengwana Dokotela uqedile ngicabanga ukuthi kuzwakele kucacile kule ngosi ebaleka kangaka ingosi engundaba mlonyeni nesithanda ukuthi ngempela sikusho futhi sikuphinda ukuthi inhloso yengosi hayi ukuthi siyashumayela cha ungathi usenkonzweni ngenzeka kuzwakale kuyinkonzo ngenxa ukuthi sithinta yonke imibhalo siyesithintelo neBhayibheli uqobo
kodwa ke inhloso la ukuthi sikhulume ngenhloso yokuthi sibhekisise sihlosise imibhalo ukuze sifundise sazise nokuyimqathango nemigomo esibekele yona njenge SABC. Ibalekile le yokubheka imibhalo ngoba uLuka 24:44 uJesu yasho ukuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofeti nasemahutsheni. Nokuyindaba enkulu ke le ekhuluma ukubheka imibhalo ngoba ngisho uShembe mefika uthi akuhlolwe imibhalo, akasho into eziningi, akasho ukuthi ubani, uthi kanti ithini imibhalo. uDr Mahaya ke nje behlola imibhalo nje, ukhona umbhalo omphilisayo, kukhona umbhalo kuwona omenza ukuthi avuke njalo ekseni asebenze kanzima ukuthi masefika lapha esekhuluma nathi emsakazweni akhulume kuzwakale. Kunombhalo lapho kuLuka 24:45 othi khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Sithemba ukuthi ukuthinta imibhalo kukhona la kuzivule khona ingqondo ngoba inhloso ukuthi mawuvula iradio ebese impilo yakho iyashintsha iguquke ngoba sibekela ukwenza umehluko empilweni zabantu. Nosonkondlo lana ngiyamthanda ugubhela uma esho inkondlo yeSabatha ethi iSabatha namhla Nkosi thokoza wena ngathi ngaleyo mini yakho owasikhethela yona. Nangesonto elizayo siyabuya kanti la guquka kanjani leli Sabatha. iSabatha namhla Nkosi thokoza ngathi. Umbhalo 98 esihlabelelweni saManazaretha. Ngokagubhela chapter 1:1. Ngisebuthongweni ngivezelwe isibonakaliso. Amanazaretha ngamadolo ethempelini eguqile, inhlansuthi ngaphandle kwethempeli imemeza kathathu iphindelela sontweni. Kwaqhala amafu kwadabuka isibhakabhaka kwadilika ingelosi emazulwini, ivathe ezimhlophe iphethe imbenge esandleni yathi cababa ethempelini kwase kukhuzwa ingcwele esontweni. Ngibuza ngididekile ungubani futhi ufunani lapha uzophazamisa usuku olungcwele. Ithi nguzilili ingelosi enkulu yeSabatha, ithi njalo makukhala insimbi kathathu kusuke kubizwa mina, yakhipha ipeni nephepha yabhala amagama aManazaretha abese ethempelini, iwathinta emakhanda idiliza ibusiso kuwo. Ngibuza laba bafika manje kungani bona ungababhali, kithi seyiphelile ibusiso bengiziphathisiwe, umkhumiso obulingene intondolo selidumela adlula kwase kwangicaca ukuthi kubalekile ukugcina isikhathi mawuye esontweni ungafiki selimenyenziwe iSabatha ngoba ufana nabaphelezela abade beyenkonzweni igama lakho kalilotshwa. Ngavusa amehlo ngabona kuvuthi nansuka kwenye inkosazane ngididekile yathi ngelosi ehlisa umoya ungadideki mzukulu. Kuba njalo ke mawubasa umlilo sekungena iSabatha akushi yena kusho izibusiso zayo ezozicela enkosini, inkinga ebizozikhulekela izophuma nazo sezandile kwashaqinwele ngoba abanye badla imithi beqede bengene ngaphakathi ethempelini ngoba kubalekile ukuthi mawuphula umthetho uqala uhlambuluke ngaphandle noma ukhonzele khona ke ngaphandle kwethempeli ungangeni ngaphakathi ngoba ungcolisa wonke aManazaretha ngaphakathi ethempelini. Kwase kwaguqwa kwathandazwa kanikelwe yaxosha iminikelo nemikhuleko yabazalwane yayigcisha embengeni yavula amaphiko yandiza yasiphindele emazulwini. Ngathi uxolo ngelosi yeSabatha kungani iSabatha libaleke kangaka, yathi lingumkhosi kaJehova oyingcwele, usuku lokuphumula udumisa inkosi. Emva kweinsuku eziyisithupha uNkulunkulu waphumula ngosuku lesikhombisa mayeqeda ukudala izulu nomhlaba. Yangikhombisa umbhalo uGenesis 1 yaphenqela inyikhasi, yangikhombisa uDeuteronomy 20 yathi ngisho imithetho eyiwushumi ngufakazi asilithwala umthwalo ngeSabatha likaJehova inhlamba lokho kusimakade ngoba noJesu akavukanga ngeSabatha walinda laphela wavuka ngosuku lokuqala ngeshimana kubantwana bakaIsrayeli yayingadiliki ngeSabatha. Ngibuza ngididekile uma libaleke kangaka iSabatha kungani abanye bengayigcini, yathi abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi. uShembe wayelethelwe khona emhlabeni ukuzovuselela umthetho weSabatha elaqala ukugcinwa kabusha ngo-1919 emva kokufika kwakhe ngo-1910 eselicele kabusha eNkulunkulu. Yaphinda yavula amaphiki ingolosi yathi angikushiye mzukulu iyozibanga imikhuleko yabazalwane engiyiphathisiwe. Nansi-ke imfihlo yasezulwini, ubugcina iSabatha ungagcini umthetho yabezizwe kodwa masushonile ufuna ukungena ezulwini likaNkulunkulu kodwa ungayigcini imithetho yakhe. Nasi isiphiwo sombongi phuthuma uyoshumayela imithetho kaShembe
kaShembe yangifumbathisa inkondlo yesabatha yasiyandiza yasithela emafini kwase kukhuzwa ingcwele esontweni nami ngagcina ngokuyibhala inkondlo ngangabe ngisayihaya ngoba ngisaba ukuphula umthetho wesabatha ngokukaGubela chapter 1 verse 1.